Unong seng jong kekenhuan Shillong Chamber Choir kekenhuan ruai ke papau jong ke India. Uba anil nong kendri, ula kelat no aha kesantrik kula lengkot ke senam arhajar arpuar ha Mumbai hagarta ke pesan pui senam. Uba anil udi unong seng, unong tem bat unong hikai ruai jong kekenhuan Shillong Chamber Choir. Bat kini kekenhuan kelawan raknam bat buram me kejela bat kerihi berok kawai hapok kejengelam uba anil. Uba Nil udah ukuan jong Menteri Sarkar Berem Kejela uba AH Scotland do bat ikong Elvirial Nongkenri. Bat lakai uba Nil haka kendai trik unaitung ke senam syajar kendai sepak nyopo. Namar kejingi jong u bantem mega piano ulalet ban pentebit ilde syari bilat haka senam syajar kendai sepak prapupra. Haga ba ula pulih hapok ke Trinity College bat Guildhall School of Music a London. Anda ulawan paish ke jela ula seng ke Shillong Chamber Choir, bat kini ke kenhuan kala job ke jinga kop India's Got Talent hak senam arhajar shipau, om tang baglepen i kisap ki pong jongka, henrei kala rak sejrong ru ikanam jong ke jela Meghalaya. Kejing kelat no jong ba nil kelong kejing duk ke bakraw ke Shillong Chamber Choir, bat ke rihi berok kawai. Kanam jong ke Shillong Chamber Choir kam syamlakut tang hakari India, henrei kini ke kenhuan kala lit bantem ru hak keleng kiri. Uba nilu ulayo priang ya ke khusnam Padma Shri hagasnam arajar khatsan. Bat ulayo ru ya ke Tirot Singh Award hagasnam arajar khatway, ke Forbes Person of the Year na ke benta hagasnam arajar shipho arajar khatway, bat udairu udkhot jong ke World Choir Council, bat udkhot jong ke Central Board of Film Certification.